La mare que em va parir podies rentar l'americana podrit. Dit això, però fa 20 anys no la rentes. I aquí diu no lavar. No la bar. Ah, no, diu no lavar con agua fría. Ai, aquesta la Joaquim em mataran, a mi aquesta la Quimeta, mare de Déu. És com una màquina de batre, aquesta dona. No té mai prou. Què? Collons, venir tu. És com un exèrcit, això. De què, La mare que em va parir salt de xinxes, formigues, puces, no fas que culla cabres. La direcció és Mas Can Reventa Truges. ¿Qué? Ah, que se lo diga en castellano, que no me entiende. M'has fotut un susto de collons, nano. Em pensava ben bé que era l'ànima de l'avi Serra. Quin Serra? Aquell que arrossega els collons per terra. Gamarús. ¿Usted va bien de vientre? Hombre, sí, normalmente ¿Cuánta caca hace al día? No sé, kilo 700, kilo 900, más o menos. Ei, chico, tú estás tornant boig, tu, eh? Me pica desde aquí en la soca, aquí debajo, hasta la punta. Lo que veo que tiene una cosa clavada en el nabo. Una cosa, ¿eh? Sí, ¿Qué espere. cosa? Pues respire hondo, se lo voy a arrancar. A la una, a las dos. ¡Pero qué mierda! ¡Ay! ¿Pero qué mierda es eso? Son La madre que me parió. Són les dents de la Joana. Què tinc que fer més, ara? Pitja aquí, ara. Altra vegada pitjar? Sí. Ei, què fas, ara? Collons, mira què posa aquí. Què? Cerrar les pestanyes. Creu que fotia mitja polla venir tu? Creu que fotia mitja Ja polla? m'ho crec, amb aquesta cara. Este aparato se llama un desatascanos. No, senyora, això és una barrina, esto. Ahora tendré que limpiarlo un poquito. Usted respire. No, Venga, se fa va. rato que respiro. Ai! Sonría, por favor. Venga, va. Un momento que ahora se la saco. Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos del alcalde. Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean... Ai, quin mal de ventre que tinc. Ai, calla, penso que m'ha vingut caquetes, ara. Ai!